jak beli bangun, jak beli borangan. Melan-melan ake malu nampi munyil nyamo. Yen paman kenapa mesin cara nyen nak cara nak mesin sing artine saja kemudian jak cara negakin ke debong koden tek jet yang belus asa nyen ketu anu mirip sing kalian sedron podan beline dah nak maro cara sing artine sing ipun sampun belen di tiang itu maro yo tiang beli mantul dodolan tahu paman ngorane wani pesakan cara ieu nggih pemakasane lo cara nyen paman awanan ti tiang uning ayang ring cukri dewa nenten wenten penyeruan pengayah ring uri lo sapunika rupane kemauan ya matur ring kodewa menyan kodewa ten wikani doi rakot taler mentan ade misi keto kengket kadi cokori dewa bisa dong jak jalan ulang anu ya lo jalan mulo ale gawe apa ya kadek kengket cara di tiang sampun matur yatmone pangyen di tiang loh muani sane muani kadipun sane loh kadi sira rares kordewo istri ne pangihin di tiang nak loh ten adongan nakin loh kadi cokori dewa nah adanya no anaknya sapuniki pisan pun kadi oke kordewo kene sakoto paman aja melajah bangin apa man rasa sang saya kayak ngelanampi atur paman itu ada sapunika paman kadang sebenawan buat penyengkar puri Widya Purone kengket nyatur bilang busu pengijangannya ada utamanya di pemedal puri itu ring ajeng medong rume malin medah ding nggih saling kemisi caranya atur orang paman itu merupa jelema gede-gede kade rasa nu matah sendiri yen makana jele manyen ke puri sing sida paman Bro suwun titiang wacanan cukriwo yukti pisan Ratu Duagung yen wenten jatme saking jabo memanah persanggo midap ke kentan kentenang titiang rin memanah ngeranjeng ngepuriang jantan nenten mersidayang Ratu Duagung menin ketu udah ditanya ke aturan nomor itu Duagung istri mirip nyen bisa ngeliat di puri yen ketu terus yang ada liak yang di puri sugra awanan teh nyidang iya mecelap ke tengah nak mulo sing uli jaban mirip tekane yen leak ini bisa ngeleak mula dipuri ngoyong marang ngelekas kan ubo dipuri mujang ke tuyok ke puri ya menin ketu nyen bisa ngeliat di puri kocak titiang nenten uning mangdo nenten titiang sicip ing kepuri dewa kawinipun tenten sapunika yen wenten nak madolan nak medagang mangdo laes adolan daganganipun ngererahipun perabot pekakas ne muaste pengelelante suwen-suwen wayah pengelante dados leak ayo nang kerewo yen wenten nak muani yen rabi yen lako yen soma gemas kereng-kereng melegelang sanelo rauh saking meklecan kalah metajan tenah soma ekrontang rauh cuma nage pengangge karada poten wekin male cok-cok sanelo ngerarah sanelo pekakas penangkap bangde soma jajah suwen-suwen daler dados leak tapi kayo nang kedewo nepine kaona sapuniki yen wenten nak memenyan wenten nak memadu napi malih memadu nak muani nak lanang siki perboten sarang papat wenten raris kampe kudang sase boleh doman abisana atau boleh nang kecereat oke itu kejang tadi itu no didong ya atur nyindir bapak man nyindir uniki sane rumah serapi ya somah kampe ngerarah metekap-tekap ngerarah pengasren ne bocok mangdo genah jagek ne selam kulit ne belolotan mangdo genah putih ne bongkok mangdo genah lanyar ring sapunapi ring nuju mayah peti pak rainan nak biasane nak alit muani kocak niko sane pinih utamo angin naur upeti ring sane nguwehin ke ketan-ketan kene aturang ring prajopati ring idem taro ring dalam kualon dan bongan napi malih panah peglan nak sios wengi sareng raina lemah ratu pedalam meme dewa maro petang cara ketibun keleput kita kubur itu paman kon matur kita jajak ayang gelah paman depan deo janian ya diastun yang gelah memenyam ngajak lu ngajak papa carcur paman itu aduh sing kayun gelah kali ke yen wanta dados tunas di tiang sampona sampona ngerara sapunika awak kordewa durung dados duwe putra yen mangken nyanggen pengeleakan kantos lingsir dan nyak medalang putra nak tedor goreng barang kekencan keto paman nggih semale kaone ring kampung kordewo lingsir jaktan sedo-sedo yen ten wenten nyuangin pengelea kali napi kayo nang kordewo paman mau ireng blen glar itu di balai sumangit paman kengkene
saking nuni gamal-gamal kordewo buntut titiang kal keber kenten genit tuh bangi kudu apa sing disili manglar ajeng paman meliring gelar itu paman agung tak kengkene malih jajah titiangnya dikalih raina rau tadi kedo wau titiang selede tuh ring parakan duwe malih titiang eling ring jatmu agang panggih kalih raina paman so hei Romi kempring bayan gelah aja menguji ke di pamanan nomi lemone niki sampun ya nom dan belah celang mata lipun yen kantin ne bang awang dayo ne kene aduh bisa macet urusan layakan ini tidak ada sampun niki doanin sampun presiden ngamulih anda tamangan makin mejantan pisan sampun doaku ngewowokan kawisesan padu bodoh kordewo negara kena hang paman jane ngawinang ada bicara buka jani si dodas majalan winayan gelah bakten pamanane sangat karana ya wah titiang dan kumanti subakti ring linggih palungo cokor dewo dano ring dewe titiang nak mula prahak itu paman kewalo yang kayon-kayon nang gelah lantas bakten pamannya kalawane pican gelah rasa sing mesaih paman dados sasapunika nu gede nang sanget bakten pamannya nenten Ratu Agung duanen sampun makeh pisan palungo cokor dewo mopi jeje jatuh ring dewe titiang terus yang ada aden nih paman dados sasapunika kapan paman ngatur orang budi dong sing mutang budi gede gelah pekening paman apa menangon gelang walas paman jadi kene san batena banyak metimpa banyak mesai baktine kelawan swejane sing ada ngawet dinone janisan ya paman pangsi dengan orang ayah kape ngelang kat ke tengah kat ke sisi dan paman Agung perkengke dados nenten kemana hantuk titiang wacana duwe atuh kene punate niki Ratu Agung yen cara montore sing kata inggih yen super segar bayone kan tiap hari ya nama inggih ale muatan liu-liu go setorane masuk kaplak gelam ta super montore dong sing ngoyo yen nya akajab super gelam kanti tas 2 bulan super gelam dong sing 2 bulan gigi sing masuk rugi lah mungkin kayon palungo cokor dewo jaging reros sopir serop tanah sampun nikah aduh bodoh sire sinap sampun wentan ring sejronen pikayu hah sire minap sampun wentan ring sejronen arsal loh kok bertanya lagi paman kemudian mengelabin paling temu main di sopir serap ngonyang-ngonyang energi ya kayak aja paman dia nyerap kengken Agung kengken titiang sampun dur titiang nenten pati mampu napi malih titiang dados sopir serap mas kadirasa mundur titiang rengkarang kepatean dan anang majalan Agung man kengken paman sana nyali teng mana titiang tanah sapuni memang udah apa dong megiri titiang jagi nyala nang motor kenapa kunci kontaknya sampun hidupan titiang mas kopling nih sampun ya kan titiang ada bensin nang sing misi to nenten sampun make mana pana ya dosa kita nyak masuk titiang nenten mireng titiang nenten mireng paman ya banget tegesen paman aku sing mampu ya banget tegesen paman aku sing mampu dari sopir serap gitu paman dah paman
kewah ada paman sebab Ian lagi berserap kan gitu. Ada cara, ada teknik. Gampang tuh. Tapi ini kerajaan aku. Ian lagi berserap. Ingat gigi satu banget. Ian coba gigi satu angon paman. Aduh, mungkin jauh sak jalan, mungkin jenayah jalan cak wes. Nah. Jangan ngiring ratu. Ajam. Nyalip mana titiang ring itu anak kelingsir aku. Oh, belen gelale sangat kejain paman. Ingat. Paman saya kan itu bening ngalin maru. Belen gelas coba bingung sih karena banyak angin kau. Anggapkan betul barang bangko. Paman ulian pi anaknya mati. Apa buen madon gelak bisa yang meraras sakar nyakit hati paman. Dong itu anyennya anjing menggonggong kapila tetap berlalu. Nah. Itu yang pamit. Yang tengiring waktu. Ajum. Yang tengiring waktu. Kene supaya dewek subuh tua. Yen sing nyak jelek asan gitu. Yen nyakang aing jalan gitu. Aing sebang caine. Tuh. Apa kena kangkin ni? Wih. Kangkin mata ni tulik aja kerawas ni. Menapa ngono lek? Masa coba cara cicing kacang. Jang cara cicing kacang. Ji nyaya cara cicing komak. Mimi di ratu. Bujang repot. Nak janganlah. Mensing gelacai ini selalu ke. Mudiang dari gelacangnya bakat selalu ke. Mencajo nih bapak urus. Ibu kan angka nang panglang Tar. Kengken. Iwasen ide dane ne pemekas ne istri-istri conat. Ane medue ane ngelah. Onyang lantas ne jani rauko. Onyang makalong mas. Cai lantas ngebencinga. Kang wang makalong benar. Jangan laki ni yang loncang. Tawang ki. Kengken. Angkal cang makalong benang. Men. Banyak benang kena ke cawang. Kelah tu. Meme dia ratu. Bujang repot. Tu makejang urut tak. Man makenang laga nang lain bone tawang. Lah, tak urasan. Mencaca nih bapak ramang bisa goe. Tawang ki. Men. Angkal makejang angon. Cuma suung tawang. Meme pepayasannya dia ratu. Wih ratu. Meh. Percis jenang cara super bowie. Itu cuma buat kan? Terus super bowie. Jadinya terus super semal. Super semar gitu, ada super semal. Mencaca nih magenap san katitung timpale. Ecar. Kengken. Ada netako nang icang kapen cai. Untuk apa nih? Ini buat membinayan pesan suecan itu anaknya agung. Marpe kapen cai lawan icang. Adi cing rosah mobinan di benangan kene nih mobinan. Ini mancan cai dukain acepok ring itu anaknya agung. Cang paling betik pendasa keduken. Tawak peposan belik. Sepatut kedukain. Nang benahang ibu metingkah. Nyenak nukain.
Di kene cai ne pelecang barang du kene yan cang pelecai jek sing bado nak nuken. Men kengken kena cini. Jatine kengken cara tidak diparakan nih. Halo. Halo kengken. Otak ke jalanan kapak-kapak. Pangsing penuh kedukain. Ya ni kain tangkel ringi dodo agung. Ya ni dodo agung melinggih bedajo. Awaknya bedelot laku. Weh. Adi jok ini dah anaknya aku. Pian bojohang ibu nengil kengken angan nukain. Angka lotak ke jalanan kapak-kapak. Ya nado tamiu. Ya nada tamiu. Cai bener nyapo. Tang paling ramah bener dari jelema. Liu tamiu ne tangkil kepuri. Mekejangan kelas awang. Mekejang kenal kenci. Si liu bener ngalah kantenang. Liu ngalah pesawitran toh. Nuju nang luas kicau sing ada nang batas nakone. Di kengken ini teh kopi elah. Di jaja tamiu ne melingge. Di jaja tamiu negak. Di tu barangin. Weh. Yang gitu sing mado-mado tamiu dewek tadi man. Mado-mado kengken awak tukang sapo tamiu. Men kalian tamiu nya aja ngeros. Agat ne pangtawangci. Ijel wong nani. Yen tamiu ne katoran lanyaran. Cai milu ngerokok. Yen tamiu ne katoran wedang. Cai milu ngopi. Yan tamiu ne katoran ajengan. Cai milu makan. Iyan tamiu ne makan jalan. Cai milu makan aspal. Tar. Kengken. Tuna sang cang kopi keberanten nang sikmo. Nek kengken una kopi kan nyayanang. Oh, cang duken ring do anake aku mo deh. Oh, jani cang una sang kopi. Awo deh. Nai, Kopi batuan. kopi mesedok. Oh, kopi meseduh. Awo deh. Manis sang. Awo, nai. Oh, nah yang bok itu ngoyong man. Mi. Aku ya punya angwan-angwan ya tuh. Samping itu anaknya aku ya mentas yang ada nanuken kelintip nanti kemo. Seken wacanane dibi. Parekane makedadu pang presiden pasemengan tangkin. Kali jane jilemone sing lama. San maklum ngelek ngen bekas. Nih kopi ama. Kemarin berat sing sekan sing pireng gelah neh kopi ama gitu ni dong gelah orang cai ama so 25 atau apa tuh ada untuk so 25 ajak ngerawas payuan mempertekan saya 5 sedua. Sedua 5 Penjaki nih, niki toyo kantun gemula. Cek dulu kang Jokori Dewa Citiang, Ares goblago. 5 sedua. Woi, ini olas. Tumin ben cepok tuan, 5 sedua kita apa nih? Sedua 5. Pengkung jelmo nih. Jatinnya lah karabang cikopi. Tijang nang weh ini bentir. Ipon ni bentir ngengken una so wedang. Inge. Iyan suboy bentar ngengken cai nunas wedang. Dadik lah hojong, ha? Aduh tukar dewa medal. Sila ngaturin medal. Sampun patut tukar dewa medal. Wei, ni dong gelah medal pelehan ci. Iwang. Iyan caran cai gelah pangsing medal-medal.
Bang terus mesekop di pokolaman. Ngenten gak sapunika Duagung. Yen rarah patutnya ngerarah kawibawan Sang Meraga Agung. Sederengi wenten penangkilan durung Tokori Dewa patut pedang. Yang sampun titiang tanggil matur are titiang ringlingih Tokori Dewa. Aratu Duagung dari Sang Medang banyak duwe sami sampun nyantos sepuluh medal Tokori Dewa. Terlalu raris medal. Kemudian kegerining medal. Kandri semutan cokor gelah ngantosang dawang. Nyantosang siro. Bin membadeng kori jelmone ngantosang cai. Kemudian titiang nyantos. Boleh titiang aturin Tokori Dewa. Nyantos titiang boleh enten. Menjaki ne titiang sampun meraso titiang nados parakan. Mangno sampun Tokori Dewa Meraga Agung nyantosang parakan. Inarang kayon-kayonin menawi banget titiang kurun persangga yang lijih Tokori Dewa. Yang titiang aturang wedang ring Sang Meraga Agung sapuniki ya. Yen bener nawa. Kengken sodar maning pindah ke parakan. Kengken patut niretat keleng aturang wedang teken Gustin jini. Maka cikno bakten titiang angin Tokori Dewa parakan. Yen titiang aturang wedang ring Sang Meraga Agung tenggap-gap wedangnya metekap mesap. Ten sapuniki ya. Ten biasa metatakan. Metatakan apa bro? Metatakan lepean. Lumen ben cepo. Metatakan apa tuh? Enten ampun. Dap. Titiang. Saya ada dini di Puri. Apa mula nyelap lakar ngayen yai bentil? John. Oh sing. John. Ujang titiang ayah ini bentir. Ipun tenak parakan pacah kadi titiang. Yan ring linggih Tokori Dewa wau kepatut titiang aturang ayah. Jatine sing ya cing ngayen ni bentil. John. Meneng udiang ada nih. Kentan titiang ide no tulung kentan. Ipun kan pura nunas wedang titiang aris nunakan kentan. Apa binado patuh dah bang? Nih kata aja patah. Niko bangetang kalau 5 sedua. Kuman ceng. Kapun apa? Jatine apa mulung sap cai? Kengken tegas wecanan gelah dibi. Pasemangan gigis bener tangkil. Doning gelah hanya kan lu ngejo. Kan gitu. Saya wakti Tokori Dewa mau sang pacang lungodo sedereng memargi kan mang merayu nang riyen. Nah. Yen apa patut ragi yang malu nak. Kasep ya titiang Wagung titiang mau pamit dumon pacang abda bang sutodan ruwe. Mutah lautang. Kawan tengai ya nak. San makhluk dari parakan yang lek. Wagung kende sampunang Tokori Dewa malih dukureng sikian titiang Wagung. Mendadi gitu. Nah durung ratang nika. Konden racang. Durung ratang. Wawu setengah mateng. Wih. Apa misi setengah mateng gitu? Nah kantun aruan. Ten setengah mateng nika. Bayen ni antosan. Suwe kantun. Tengahi kan. Inge ku mentos ngeratang ngulang ke karyo jangan. Suwe kantun Wagung. Sapun api yang ngaris. Belum. Ini apa tena? Nungan jak meli nasi. Mas. Nah. Pecikan kentan mang nogelesang tak mas. Nungan meli nasi. Inge. Anggus angkut suwe pacang jantos nika. Beliang gelah nasi jisiu duen. Meniko manten akeh boleh Tokori Dewa nak kedek-kedek merayu nang. Ulah memang akeh hang. In benen seling deh nah. Inge. Beliang gelah nasi jisiu. Ini bampis ada nah. Ini dah. Otak sing jalan. Wih. Ahai terus angan. Main jepok. Otak sing jalan gitu apa deh? Siro kentan. Tuh. Ujang kijang matur kentan Tokori Dewa. Cai gitu maro. Becekang ngamirangang. Tokori Dewa iwang mirangang nika. Kengken nah. Aji sata kengkenang mejalan. Menjaki nih jolen kan uno. Umat rayon nang di 1000 mapico jenazah. Tongton bendo masih jang mobati. Ujang kijang ale sampai galang bulan. Kok ngale bati ngelong ke mulan. Wih. Aduh. Kejelekan ken cenceng kebes cai. Menjaki nih kalengan kan mapico kan parakan. Tar. Umat rayon nang di 1000 mapico jenazah. Yen mah kejatine otak sini sing jalan jadel.
Oh, kayon cokori dewa makin otak cicak mang no menjalan. Jennya otak cicak menjalan kan galang kulung ini. Pesat sih, nepe sadak. Ingat sampun 200. Jingah barak-barak. Nepe sadak pinakongpak. Pinakongkos saya ini menjalan melinasi kenapa? Oh, ongkos mantan boleh. Numas rayonan urung. Kanan pangtan dijang melelenin malih. Dijoran rahang dijang. Ini apa nih? Apa? Cok saja nih lemon. Manahang dijang nih kau mantan. Aniki tumal sang rayonan di 1000. Ongkos sata, terima kasih. Nasibnya mula usak. Kena ngintip inventar itu anaknya akung bakat ojok ben dewek dukena cai marang kena dibi gelamaturan ke pura busanan glablos deng-deng maluna subo nyentot rek senrek gentongnya di perantanan bakisen ya subo gentongnya bakisen ya kanek sange ini jelek nasib saja totonan nasib inventar jaga alok-alok kan semudian ya cek ada nanuken jadi rago nyemuh busana itu anaknya aku dinyap nerek so nerek ben ngalek ye apa ya kaden jelek nasib yo jak semudiang jak sing ada nak nuke ni rago len tuyuh sesai ini nggak bunyi apa ya kaden baju kutang ibon di done ni ada yan dini jemuk busana ni done muni gula megedene binya pujana sa beni rako dukena kengken debat ndayo udiang kalah mendayo pangsing rako dukena busana ni done pangsing belus paling melah diukur yang saluk sing man panas lin di tengah aduh yang di pedang deh oyong bome kade nak pajang ya do nak nonton drama ya jual nyonyo deh nih senya usah dengan kakek padel pocol nah yang penting pangsing irago duken yang kalah tadi tenang saja nah tuh nih bebelus jan ini kengkena nyaluk nah pangsing irago dukena apen belus kaluang toh umpamane rago dadi dua kong gede suwire irago ane nyaluk busana nidone ketangkil ban parakane makodatu paman bentar kalawan bentir mon kengken unuk linuk di bisa jo paman aratu dua kong gede pesan liusan anaknya pesu saking umahnya tengange napi ya aduh nawagang puniki rayonang derwe inget dijang mau pamit dumon ngerarah toyo nyin je kadene rakona nawagang niki rayonan cokore wak kitu ya kadene sesai nasib jelek dunia nasib jelek jadi nasib melah ngoyong-ngoyong ada kabang nasi halo raju betara ada kami sibene jon beguling mangkuk
Mula jelema iri ya itu pang dijauh dentong ini pang sing kena nak nyamping jero tiang tong miguling mangkung niki nyamping jero kena rakon. Tadi ana saja ngentung aku. Beguling memang moy. Dengenge bantainya. Cai ngukul-ngukul anaknya buku gelap. Yang layak pasang kene di perantan nang ali yang bantainya nasi. Do pesantren ngukul-ngukul bapak.